People, this is your boy Ivan. Perfect, marvelous, fantastic, bombastic, the real, the only one, the best in the world, the MC, the real forever, ever for real. Ngira ngo mucyumva amazina yose arenga igihumbi, utumenya ko ndi kumwe n'umuntu twika. Papa wanjye kiri gute? Ni pomze. Ni neza. Papa wanjye nkusanze mu ruganda rwa muzika. Ni gahunda umuntu abayinjiyemo mani. Uri gutegura agakirero. Ndi gutegura akagoma hangaha kitwa imyemerere. Sana. Kubitira gatoya cyane abakunzi ba the white warriors bakubita kano gatoya twumve. Buri muntu wese afite ibyo yemera, buri muntu wese afite ibyo yizera, none muri munsi biratugaruka, biratugaruka, imyemerere yacu na rukundo, kandi uwemera neza ruwurugira. Sasa asante sana wallahi. Kandi urashoboye bro. Iyo ndirimbo yarangiye cyangwa iracyari mu bikorwa? Iracyari muri studio ariko record yarangiye, urumva n'ibindi biraza kurangirisha. Cyakoze papa, umuziki utangiye ryari? Uno muziki nawe utangiye kera. Hamwe na The White Warriors cyari mwe. Sana, twatangiye turi groupe nka 2009, akora ubwo bumwe na bumwe, nyuma dusanga umuziki ukenera ibintu byinshi tubanza kujya kubihiga pro. None twarabibonye twagarutse mu muziki. Nenda kirenga 10 ningahe ubu mumeze neza? Cyane rwose. Nizere ko mugiye gukora koko. Sana, kwandika kurepeta n'ibyahagaze. Kwandika ubu ni gahunda. Kwa nibyigeze bihagarara n'umunsi numwe. Kuva iyo myaka yose nkubwiye no muri twaranditse imizigo iri hariya, ibiri hariya, noneho tugashaka na bya bindi byose nyenerwa twamara kubona umuzigo tayari. Hanyuma abakunzi ba The White Warriors babitegureho iki? Bitegura iki? Abakunzi ba The White Warriors ikintu bagomba kwitega kugaruka ko twaje. Nubwo twagiye niduheze. Abakunzi ba The White Warriors bashonze bahishiwe, imizigo irahari kuri za nama. Iki kintu wabwira abakunzi ba The White Warriors cyangwa se n'abashaka kuba abakunzi bayo bashyashya, ni kintu wababwira bagomba kuzirikana cyangwa se bagomba kwitegura, cyangwa se ni iki kintu bo basabwa kugira ngo nange mukore cyane? Abakunzi ba The White Warriors ikintu cya mbere tubasaba ni ukuhaba. Kandi iyo bayimukunzi wa The White Warriors ubaye na ambassadeur wa The White Warriors, bisakare kuko niba ibintu ari ibintu byingira kamaro, bisakare kuko nukuvuga nago wafatanga igice kimwe ngo bojya bisakare. Niba ubaye umukunzi wa The White Warriors ubaye na ambassadeur man, kabisakare sana. Umusaza ngira ngo noneho The White Warriors abantu batari bayizi barayimenya, ariko hari n'abatazi ikintu bisobanuye. The White Warriors mwabikuyeho bisobanuye iki? Ni igisobanuro gitoya. Urabona Warriors ni indwanyi mani, urumva, kandi ubuzima bwose nukurwana nuguhatana mani, urumva ukarwana. Noneho nukuvuga twe muri aka gakino tuba turimo, urumva, turi Warriors ariko ntago ari ukuvuga ngo nizandwanyi ngibiki. Oya, The White Warriors ni Indwanyi Zera. Yego Indwanyi Zera. Indwanyi zo mu magambo, zo mu myandikire. Cyane mu myandikire, umucyaho ngaho mitima tukoza, urumva, ibintu byose tukoza ugasanga ahantu harakeye kandi byaciye. Tuba twarwanye tumuzeyi wanjye, tuba twarwanye koza plaza courage kabisa. Ese numva nge nkunda na White Warriors sana. Dusoza oya ndayikunda bro, dusoza ni iki kintu wabwira abari badukurikiye tubaseze? Abari badukurikiye ikintu nababwira nyine The White Warriors tutwagarutse. Muri banga hari kubundi The White Warriors turi batatu, harimo witwa nde? Harimo witwa Manzi Alex, harimo witwa Jean Paul, nkunda kumwita J. Umusaza wa kera uzamwumva, uzamubona nawe nzamuzana. Nanjye ubwanjye nyirizina nitwa Bineza Theoneste, iryo zina ndarikunda cyane, ariko abajama banye nanjye bajya banyita Jeep man. Jeep yo ya ebyi like car. Ukiri gute Jeep? Ngira ngo umusaza wakoze kutwemera kutuganira nawe, wakoze kuduha umwanya wawe, nako ngira ngo twakore kugasiga gukora umuziki wawe niba nta kibazo. Akazi kose muzee. Asante sana bro. Manzi Alex nawe rimwe muri abantu bagize White Warriors. White Warriors ndi wa mbere ndanayikunda cyane. Nawe tugusanzwe kumwe na mugenzi wawe tumaze kuganira. Yes. Nawe se muraririmbana muri groupe y'abantu bangahe? Groupe abantu batatu. Abantu batatu. Wewe witwa? Manzi Alex from the White Warriors. The White Warriors. Ubundi udahari yitwa ndese? Udahari? Nawe nabo. Udahari yitwa Jean Paul from White Warriors. Umusaza uri umuraperi nawe? Amurapa. Akantu gato yusuhuza n'abafana bawe. Yes. Miss ni imitinda ariko yamfashe ku mutwe. Cyakoze umusaza, ni true story ariko.
Yafashe ku mutwe. Papa wanjye Nuruka mu gihodi ndimo mfunguza igihome. Ndikokora bikanga kwera izuba rikarenga ndeba. Inzara n'inyota ndeba bigiye kunsinda kukarwa. Hari mu gitondo nigana wagiye gusare asiga twitse inzandiko zo sare kujya mu rukiko ku musozi w'Isiyoni mbese uzagerayo ninde ko ntawe ukemera yababazwa ry'umukiza bakire barwanira feza Babiloni zigapfa imvunga ababire bakagwa manka mandigubwa amashena akatubona nk'ababo arankatese kaje nkicuza amarira mfite nayo mu bakunzi bacu dufite nk'abafana urumva mfite abantu turirimbana nkagira n'abadukorera ariko muri byose nishimiye kugira injyana nzima ntuzambona azasanga narahisemo neza Imana ishimwe kuko turi kumwe nongera gukenera nzakubona tuzajyana ikiganiro kirekire ubutaro dufite n'imirongo ya danger mwana ushari mitege